Sem Barbara in rodila sem se 100% okvaro sluha. Da slišim, uporabljam polžji vsadek. Ne sanjam o temu, da bi slišala in govorila, kajti to sem se skozi življenje že naučila. Lahko bi rekla, da je zame sama stroka, vsa pomoč od sistema države bila prej ovira kot karkoli drugega, vendar sem to uspešno premagala. Knjiga in glasno branje sta po mojih trdnih in močnih izkušnjah edini most do slišečih ljudi, do svobodnega življenja in biti to, kar večina gluhih ni. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Behave or speak in a way that is correct for the social situation you are in, and show that you are careful to consider other people's needs and feelings. Vacancy was lit. The guests were checking in. The concierge was cold. The water pipes had mold all over them. The room was fit for two. The bed was left in ruins. The neighbor was knocking, yeah, but no one would let him in. Touch me, yeah, I want you to touch me there. Make me feel like I am breathing. Feel like I am human. Dancing through the night. A vodka and a Sprite. Si pa upaš. Je to res tak problem ali kaj? A se bo res celo življenje skrivala pred drugim? Sploh se mora pa že končno postaviti zase. Najo mi več je malo svobode. Jaz sem svojima povedala, pa sta čist normalno sprejela. Sem že tudi 2 pripeljala domov. Z eno smo šli celo na Bled skupaj. Če zdaj pomislim na to, sploh ne bi mogla zdržati doma. Martin, resno premisli, preden se spustiš v tako zadevo. To ni taka stvar kot, če greš v trgovino in nekaj pozabiš kupiti. Takrat greš lahko nazaj v trgovino in to stvar kupiš. Tukaj pa se ne moreš hecati. Ko jim boš povedal, bo to, konec. Ne bo se dalo popraviti. Daj premisli, no. Saj vem, da boš. Veš, kot tvoja sestra ti moram svetovati. Ne naredi nečesa, kar ti bo žal, okej? A me lahko, prosim, pustite! Kaj pa vi veste, Lene Riti? Lepo se boste oženili, pa vsi vas bodo imeli radi. Na precej slabšem sem, kot vi vsi. Pa kaj te briga, kaj si mislite? Itak sta stara, verjetno sploh ne boste štekala. Saj ti tudi ne bi štekal, če bi bil na njunem mestu. Delaj, kakor hočeš. Odrasel si, nekaj denarja imaš, če te pa vržeta ven, boš pa šel delat, a ne? Ne vem, da bi jima povedal, praviš. Veš, to je kar velika reč. Če bi bil jaz na tvojem mestu, bi se prej raje trdno prepričal, kaj si mislite o takih stvarih. Ker eni so čisto sekani, se veš. Ne boste mi imeli svobode. Ne dovolim. Narediti moram konc temu in pika. Mater si reva, ej. A se lahko že enkrat odločiš, pa to narediš? Martin, če se počutiš tako, da staršem nečeš več skrivati svoje usmerjenosti, potem se kar poslušaj. Jaz si ne morem predstavljati, kako težko ti je. Če misliš, da je bolje zate, da jim poveš, izberi ustrezen trenutek, pa jim povej. Sam najboljše veš. Ajde, dajmo to.
Živjo. Živjo. Kako je bilo v šoli? A si dolgo čakal name? Ma, v redu. Mami, nekaj ti moram povedati. Ja? Ma ne, nič. Fake that money, fake that dummy, ache my tummy, on the fence all the time. Paid junk honey, your face so sunny, ain't that funny? All my friends